پاکستان حوارتیوں کی دنیا بلوچی زال بولانی میان استمانی روچ پر جمدارب ہو گئے کجامہ ملک دیم رواسہ زال بول ایک اہمی کرد ادا کن پاکستانی زال بول ہم لوگ ذمہ واریاں ہوار معاشی و چاگردی ذمہ واریاں پہلو کن گیا ہم اکوڑا زال بول وطا ثابت کتا کیا کسا چا کم تنیا وش نیوز نیمگا او آئی ٹی میں نیمگا دراہیں زال بول ویورزا ہیپی ویمنس ڈے مزن وزیر شہباز شریفہ زال بولانی میان استمانی روچے درگتہ و تیکلو شرنکو تک گشتک کہ زال بول چاگرد لوگ دوئی جاہا یک اہمی کردی ادا کنند لوگو چاگرد بنہشتاں اے گشتہ کن کلاس رومز چا بورڈ رومز پڑا چا فرنٹ لائنز دا زال بول وطی کردہ شر وڑا پہلو کن گیا بلوچستان محکمہ وردورہ کے گودامہ گندی میں اشت لک بوریانی خراب ہوگے خدشے محکمہ خوراک بلوچستان 2 سال پیسر گندی میں 10 لک گونی زمینداروں چا بازورٹا سٹاک ہوتا بلے فلور بریز دا ای گندی سڑ نبیتگا چرشیا ای گودامہ ایرا جبکہ گوستگی سالہ کے شارانی شرری کاشت بتا چرشیا مارکیٹ گندی موجود بتا بلوچستان محکمہ خوراک نیمگا چا صحیح وحدہ ای گندم در کنک نبیتگا بلوچستان ضلع جو با زمین چند مارک بیتا محلوق طور سبب میامات بیتا زمین چند ترندی 4 ٹکشت ریکارڈ بیتا زلزلہ پہ میرے دا زمین چند جوہلاکی 10 کلومیٹر ریکارڈ کرنے بیتا جبکہ شی مرکز جو بچا 135 کلومیٹر دور زرباری رودرک بیتا بلوچستان اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے معدنیات و مانی دیم روی دیوان میور کمیٹی زابد علی ریکی سروکیہ دیوان برجم دارک بتا دیوان رحمت صالح بلوچ فضل قادر مندوکیل اصغر علی ترین ملک نعیم بازئی شعیب احمد نوشروانی و ایدگا باز کا بارز ہوتا دیوانہ بلوچستان مائنز اینڈ منرلز بل 2025 سرا تفصیلی غور و فکر کرے بتا کوئٹہ شہرہ ڈاکو راج برقرار پولیس کاروائی کنگا 20 گندگ ہو گئی ڈی ایچ اے سر وزیر بلوچستان گشتان کا پد لوگر راؤں کی صحافی گن پوائنٹ لٹ پول کنک بتا آئیچہ موٹر سائیکل و ایدگاہ قیمتی سامان پولک بتگا بلوچستان بار کونسل وائس چیئرمین رائب خان بلیدی ایڈوکیٹ و چیئرمین ایگزیکٹیو کمیٹی امان اللہ خان کاکڑا حکومت نیمگچ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل مرکزی راہشونانی سپریم کورٹ وکیل سعادت ترین ایڈوکیٹ و پیسری کی بنجائی وزیر آغا حسین ہوار ایدگاہ مردمانی سرائے FIR درج کنگ ترندے لفظائی جتک گشتک بلوچستان سرکار جیڑہانی بشگی واری سرجمہ بھی صوبی بلوچستان بلشار کوئٹہ ایک اشگرم موسم صاف ہوا بنداد بتک جبکہ موسم سات و خشکی کوئٹہ کم از کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرنے بتا گوری چاری ضلع گواتا نیرد ہم بڑھ جائے میان استمانی مالیاتی فنڈا حکومت 1250 ارب کلدار بینکا چا وام زورگ حکمت عملی سر اعتراض چس پتا منشن ردہ IMF اعتراض مقصد لینے پڑا سرکلر ڈیتھ انڈسٹری جیڑہانی حلے IMF استفسار کو تک اگر باندھا تھا لینے طلبہ کمی ات گڑا CPPA سود و اصل رقم ادائیگی چون کنک بھی